Pomutiti 3 jajeta. Uz dodavanje 200 g šećera. Pred sam kraj dodati 100 g margarina i kuvati samo dok se margarin ne rastopi. Dodati 100 g čokolade za mešanje. Kada se čokolada rastopila, dodati 150 g mlevene plazme i 50 g mlevenih oraha. Ostaviti da se ohladi. Preliti rastopljenom čokoladom.